Ghana ni a opesa wo pass Italian driving license no. Video we eye wo dia. Gina ho aha eye guida con teacher. Made Italy driving license no baga na kasema chirichiri mu anya ho ntiase. Ai enen so ye behwe eye segnale obligo. Eye questions ahodo bi no mu a efa ho. Afi memo akonya se obetimi akire wadwen na se wadwen kire ni sia anase bere no sia. Mede eye anu yi a esefata eni nchechemu a ebata ho ede abrewo. Die dikan enie. Question number 1. Moma yensha asie tie nefa anu yi bra. Il segnale raffigurato si trova solo alla frontiera con un paese della Comunità Europea. Wanu yi ene sei. Medawase se wakase anu yi no eye force a watwa. Eye force adenti na eye force. San ya eda hai eho asem ena yeka. Na san yi hu a ekire yen se yaduru baabi a eye customs womo control yen wo border no so. Ai we eye Dugana. Dugana kire se eye customs. Enti eye customs checkpoint. Ai na question no say yehu eye sa san yi a yehu no wo eye Europe ama no won border so ene yehu no. We eye Italy de esono man bia ene de enti we Italy border so ena yehu no. Ai enti enye Europe ama no nyina de ene nemom no eye ade a we eye Italy de enti de tie no ema question no anu yie eye falso. Moma yenko question number 2. Il segnale raffigurato indica che si può svoltare soltanto a destra. Wanu yi ene sei. Meda wase se wokase anu yie no eye vera watwa. Eye vero adentia momi ahwe san ye da hai. Eye obligo san ya kire yen se yemmu yani emfamfa eye nifa. Ai san no na se kire eno no. Yanhwe question no e. Question is say il segnale raffigurato indica sign da hono kire se si può svuotare. Ya kasa svuotare ya bravo kasa mi se 10 or se wo 10. Aha. Ena fe soltanto enso ye only. Ena a destra enso ye nifa so ye right. Enunti question e kire yen se si ehu sign we ya the only direction ye betimi akọ ye nifa so. Eyampa eye verissimo. If we say eno ena sign no kire yen se yemfa. Enunti anu yi eye de vero. Question 3. Moma yenti. Il segnale raffigurato indica che è consentito svoltare a destra. Wanu yi ene sei. Meda wase se woka se eye vera watwa an eye vera adenti na eye vero. Hwe san ye da haye wo. San yi kire yen se ye wo eye duwe directional ye betimi afaso. Ye wo two directions ye betimi afaso. Ida se ye be zvotare eye adesra, anaso se ye be proseguire eye diritto. We any directions are eye consentito. Ede emayen. Okay. Na mama yenhwe question say, il segnale raffigurato indica che è consentito svotare a destra. So what you say? Kire say to turn eye right. Ye betimi attend right and ye betimi so akko straight. Enunti ema question no eye vero verissimo. Momi yanko question 4. Il segnale raffigurato consente di svoltare a destra all'incrocio. Wanu yi ene sei. Meda wase se woka se eye force a watwa adentina eye force. Sign no kire yen se o se yebomodin se yebe zvotare eye sinistra. Ena afi question say si ehu sign no a eye consentite se yebe zvotare eye a destra. We eye a destra, we eye sinistra. Enunti emano eye very big force. Ai enunti se wonti ne mabi ase a bomodin so beba class guida con teacher na ma chichiri mu e wo Ghana kasa mu anya ho ntiase enka beduru ha no a eno an se utwa no saa edi akọwanim. Moma yenkoi. Question number 5. Moma yentie. Il segnale raffigurato segnala una stazione autostradale alla quale è obbligatorio fermarsi. Wanu yi ene sei. Meda wase se woka se ye vera watwa pa mom yenhwe san ye da hai. Woti ase? Ai wonti ase nya hwe.
Saa sign yi eye obligo sign. A ye frano se eye casello autostradare. Eye casello autostradare. Ni ye kase casello autostradaria echere say aha eye toll booth. Simple. Na baby a yetua to ewo eye autostrada so motorway so. Ai enu nti question no echere yen se si yehu saa sign ya echere yen se eye stazione autostradare eye vero. Na eye bia nso a quelli è obbligatorio fermarsi. Eye bia eye by force. Eye obligo. Eye nhye se wo se ugina. Eye ampa efiri se ubetua to. Kwaku mensa gina ne tua woto ansa na wato aso. Anu nti eye vero pa. Mama yenkoi. Question number 6. Il segnale raffigurato indica preavviso di curva a destra. Wanu yi ene say. Meda wasesa waka say ye force a watwa pa. San yuti ase. Ai medika aka ho asem. O pa kire wo say Bukef efa ko eye wonsani fa so eye nhye se fa wonsani fa so nneko. Ena question e ka chense ye hu san ya e indicate kire yen se preavviso. Na che se boy yen kokko a kire yen se eye kuva bi a ewo adesra. Dabi we enye kuva ye curve bi a ewo adesra ni fa so. Dabi we enye kuva na we na haye encroachio kire se haye junction bi a o se wo fa de eye right enu nti de etie no anu yi a ewo ho eye de fa so. Okay, se wa yire ho utwa bi pa a untwa bi nso a enye hwe unti ase ntira obeti ase. Question number 7 muma yintie. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine delle corsie riservate ai pedoni e alle biciclette. Wanu yi ene say. Meda wase se woka se anu yi no eye force a watwa. Ai eye force hwe san ye da hai. We eye per course bi a ye de ama 1 eye pedoni enipa. Ena 2 ye de ama eye biciclette. Enu nti eye ade a saa per course yi no line edem ya chemum yinu. Na ya chemum yinu no enipa wo nkwan ena afi bicycle wo nkwan na ni nyina nso ewo baabi faako. Okay. Na question no ena cheche ne ma bi a eye different kakra e di a kire yen say yehu saa san ya e kire say eye fi ne eye de course no ya reserve di ama pedon ni bicycle no. Dabi adenti na enye fi ne eye fi ne because eye fi ne no anka bon say red ene ye dia cancel eye saa eye san yi. Enu nti si e barato no kon eye rosa na kire yen say eye fi ne. Na yen fa red ntwamu no de e kire say eye initio. Initio ha na sha ase. Enu nti no bomodin de hu fi ne yi wa hai ene ma question no anu yi na eye force. Ai bomodin so beba me class. Menya abotre acheche ne bemu amonya honte ase. Fa me number no frɛ me na beka ho bi guida con teacher enu nti we eye falso. Mama yenkwai. Il segnale raffigurato indica che si può svoltare soltanto a sinistra. Wanu yi ene say. Meda wase sa wesi we yehu ye san so ahia bio. Hwe wes ni din mi yi no makoma. Svoltare eye to 10. Ena afi soltanto eye oli. Sinistra eye bonkum so which is left. Enu nti yam kammom ni yenhwe se de question no ka kire yin. Wase il segnale raffigurato indica che si può svoltare soltanto a sinistra. Wase se ohu eye saa san ya eye ade a ka kire yin se eye one direction only si e betene eye left. Eye de eye vero pa efri se sign na kire yen se yemfa left na yenko enu nti eye very simple. Aha, why do ho pa ucha o tene yamase. Moma yenko question 9. Il segnale raffigurato indica obbligo di superare l'ostacolo lasciandolo alla propria destra. Wanu yi ene say. Meda wase sa woka se eye force a watwa pa. Ai eye force. Mejiri senti ase ni ho ma menchire mu nchire we. San ye da hai ho asam na ye kan. Na san yi eye passaggio obbligatorio. Eye passaggio chese fa ho. Na ye fa ho wo hen, ye fa ho ewo eye direction a eye a destra so. Enu nti uhu a chese
bibi ewo wanim ida se sabagente obstacle bi a ye fe no se bi a eye Israeli traffic ananse se bi a space traffic ne de keka ho sa bi ewo wanim enu nti bomodin se obe pasare eye adestra ena question no se se wo se yemu sa asan ya eye obligo se ye be superare eye obstacle na we yanim no ewa abra ye lashandolo ye ka se lashando anase da lashando la chese u livu ye ja eye alla propria destra wo se ubetimi afasa obstacle no ho na mmom no ubeja unifa no de ato ho dabi unifa no mom na wo fa ho e de afa obstacle no ho enu nti se wo lashando a ube lashando sinistra na mmom on lashando eye adestra sa pepepe enu nti emma question we no anu yi no eye falso ai onti ase ya black class na minchire wo moma yenkwai. Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione. Medawase ai we wanu yi ne sei medawase wa ya de pa sign ye da hai eye obligo sign eye segnale di obligo na se question ne ka chen se sign ye indicazione eye indication sign dabi we enye indicazione enu nti eye falso pa aha enu nti anu yi no eye de eye falso. Question 11 moma yonkoi. Il segnale raffigurato è posto prima dello sbocco in una piazza con circolazione rotatoria. Wanu yi enesei meda wase se woka se eye vera watwa an eye vero pa adentia san ye da hai eye rotatoria ye ka se rotatoria e chese runabout eye runabout enu nti asem bi a question ne kan ye bia no eye ade a eye vero an enu nti ema anu yie a eye krogen eye verissimo onti asia no ba class na machiri wo. Question number 12 mama yenkwai. Il segnale raffigurato preannuncia la fine di un'area vietata ai pedoni. Wanu yi enesei meda wase se woka se eye force a watwa eye force na sa question eye very very trickish. Hwe sign na da hadin sign na da ha na kire se per course pedonal no a yede asi ha no aha ene ba na wiye aha na ye fi ne nanso ade bi asesa wo question ni mu question no ma me nyiri ma akoma akon chechire mu nchire na abete ase de nti ameka se anu ye no eye falso wose isenyare refigurato pre annuncia yese pre annuncio chire yen boye nkoko se la fine aha di un area vietata I pedoni chire se aha no a yaduru no eye bia per course pedonal no eba na wiye na afei no esanso ye vietata ye prohibited se nipa befa ho dabi per course no ba na wiye ya per course no chire se baby ye ato o se baby ye ja ato o se nipa na emfa ho ehɔ na ba na wiye nanso no chire se ekwan na aka nipa emfa so dabi nipa timi efa so eno nti vietata na eba ha no wate ase eno na ma question no ekoye false eno nti next time bi mu no no ahwe ni ye eno nti eye false. Question 13 moma yinti. Il segnale raffigurato indica che le corsie disponibili diventano 2. Wanu ye enesei meda wase se woka se anu ye no eye force a watwa an eye force adenti na eye force sign what ya se an e kire se wo akwanya mienu wo baako a wodi be kɔ bonkum wo baako a de be kɔ wanim ntentenso aha na question we no eye very trickish ade baako pe bi wo mu a ema question we no eye falso ade wo ma ye falso eye kosie ye kasa kosie abrofo kasa me se eye lanes so ho eye kwan no entichemu ene ye fe ne se kosie okay mama yenhwe question no de ntia ema no ye eye falso wozisi yehu sa asan ye da ha ya kire ye nse eye kosie entichemu a ewa ha eye mienu pe nemom enye kosie entichemu nemom no eye duwe direction mienu pe ene wa ha nemom so kasa kosie mienu pe ene wa ha entimi nye yisa efiri se ebi kura kwan no de ekọ nanim no ne kosie ne kura betimi aye 4 anase 3 afei de ekọ bonkum no so eno so betimi anya 2 kosie
Enti ano kra ka bo ma ye say eye buburu ja enu nti ne ma question no eye de eye fa so enu nti no bomoden black class na me nchire mu nchire wo. Question number 14 moma ye nkwai. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo. Wanu ye ene say meda wase ai sign ye da hai we enye pericolo sign enye pericolo sign. If you say one pericolo signs no eye danger signs but we dey eye obligo enu nti so ka say we no eye danger sign ya there be eye obligo eye nhye a sign enu nti ema anu yie no eye de eye false. Question number 15 moma yenti. Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione. Wanu ye ene say meda wase sign ye da hai we eye obligo sign ai eye obligo enu nti so ka cho say sign we eye indication ya eye false enu nti anu yie no eye de eye false. Mama yanko. Question 16. Il segnale raffigurato indica il divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 30 tonnellate. Wanu yi ene say meda wase se woka se anu yi no eye force a watwa an eye force hwe san ye da hai san ye fra no say we ye fra no say eye limit speed a o se woko eye 30 kilometers per hour and also woko sa akwan we so 30 kilometers per hour wako speed a aba from a or 30 kilometers wuntimi nko emma from moro sa. Okay. Na question no say si hu sa asan ya e kire yen se eye deviator di transit bi a e kwa makasa wo mo emuduro esuparare eye 30 tons dabi we enye deviator kura enye deviator sign kura eye obligo enu nti ema anu yie no eye de eye false. Question 17 moma yanko. Il segnale raffigurato indica passaggio obbligatorio a sinistra. Wanu ye ene say meda wase se woka se anu ye no eye vera watwa an eye vero we me ka cho se we eye passaggio an chese fa ho esono passaggio ene esono svotare ye se o turn eye direction bi ena passaggio ni ye se fa ho fa nchen neko eno nye se o turn. Okay. And it may be pa because a confuse passaggio svotare e confuse pa black class na minchire munchire ne nyanti ase. Okay, and a question is say si ehun sa asan ya e passaggio obbligatorio a sinistra ai e passaggio ai eno nti eduru ba bi obetima ka say e svotare obbligatorio a sinistra anase bibia tesa e falso we e vero pa. Okay, mama yanko. Question number 18. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di una pista riservata alle biciclette affiancata da un viale pedonale. Wanu yi ene say meda wase se woka se ye vera watwa an sign we na meka ho asem de kire wo se we no eye inisio ahyase ba bia eye per course bia ye gya to ho e de ama bicycles e na afi eye pedonale eye ade a aha ene hyase enu nti no bomodin de hunu se eye bia ye gya to ma bicycle afiankata ananse bia akanto e de ama bicycle ne eye pedone eye vero pa eye verissimo bibia question na kan wo emu bia no no correct. Question number 19 o ma yenti. Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità. Wanu yi ene say meda wase se woka se eye force watwa adenti na ye force your one word will be one e ma question we eye force word no eye maximum ye ka se maximum na chese eye emirika e wosoro ai na we no enye emirika e wosoro we ye emirika e wo form minima enu nti limiter minimo di velocità we ni din eno no enu nti hwe na hunu se ye wo two different type of speeder ye kono wo kwan so ye wo maxima minimum what I say maxima minima or maximum minimum enu nti hye ne nso ne hunu se we eye minimum we di wo de wo form
ɛno nti no ɛnyɛ maxima. Okay, ɛno nti ama ano yie no ɛyɛ false. Question 20, mama yintie. Il segnale raffigurato preannuncia una svolta obbligatoria a destra per gli autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate. Wano yi ene sei. Meda wase ano yie a ye krogen eye vero. Na ma menkyere sign ni mu enkyere wo ansa. Yehwe sign ya eda ha yi a hwe ne din. Sign yi eniema mienu ene wom. Ebe cheche ni mienu. Die di kan eye direction a ewo se okọ. Enu nti kwan we no ukọ wanim kakra a ubetimi asvotare a destra. Ena afe yewo de toso mienu a eno nso ye car ye de fa niema ye fere se autocar. Na autocar ye hwa eda ha yi no kasafa de afa de ni muduro eboro 3.5 tons. De ni muduro eboro 3.5. Inti car ye de fa niema ni muduro eboro 3.5 tons no. Se omoko omanim kakra o so omubu omani ede kofa eyini fa so. Ena question nso the same asemo an wo kan say yehu saa eyesan yi a general raffigurato preannuncia un svolta obbligatoria a destra per gli autocarri di massa superiore a 3.5 tonnellate. Enuntino emani nyina eye verissimo. Bibi wo mu bia no eye vero. Enunti onti asenso a pla eye class na minchire mu enfa enchire. Ai. Mama yenkoi. Guida con teacher enie. Mama yenko. Question 21. Il segnale raffigurato indica che è consentito soltanto svoltare a destra. Wanu yi ene sei. Meda wase se woka se ye force a watwa ye one word bi e wo question we mind man ye force. Man hwe san ye da hai. E chese uwo two directions a se woko. One, either se obes votare a destra, ana se obe proseguire eye drito. Okay. Mama yenhwe. Question is se yehu sa san ye da hai a eye consentito allow yen se ye be soltanto eye svotare a destra. Maka cho se eye soltanto we yen se only. Enunti only direction a ye betimi akọ eye ba akope. Se ye be ye be svotare eye a destra. No, ye sanso another direction bia eye proseguire diritto. Enunti eye two directions enye one direction or say ye ko. Enunti ema anu yi no eye falso. Mama yenkoi. Question 22. Mama yinti question ye. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso riservato alle biciclette. Wanu yi NSA. Meda wase eye vero pa sa san we che yen se ha se ye yi ato was bicycles on kwan emfa ha. Eye percorso ya percorso ya reserve di ama eye bicycles se omonfa ha. Eye vero verissimo. Echini bia ni ho efibia eni ho enunti eye vero. Question 23. Mama yenkoi. Il segnale raffigurato indica che siamo in prossimità di un incrocio. Wanu yi NSA. Meda wase se woka se anu yi no eye force a watwa. Ai eye force, adenti na eye force. Wosisi ehu sa san ye da ha yi a eye ade a cheyen se ye duru eye incrocio so junction so. There be we anya junction because ahase enya ade a obe zvotare, obe passare, enunti eye obstacle bi en wadu. Enunti ade a ema question we no eye falso, eye incrocio. Because sa san we no ye fancy incrocio. Nemum ye di si eye baby a ubetimi apasare bi ti se eye obstacle bi ti se eye savagenti sora di traffico niama bibiri so ho spasi traffico ne de what you say ni nyina eye ade bi a eye obstacles a e work even though rotatoria eye runabout eno so ye obstacle eno ntino ye di si sa bia no se be ya betimi apasare nemum nya encroach a o cause votare eno nti ahase hweni yi passare svotare eye very important. Black class na minchire mu nchirawo. Meda ase. Anu yen eye falso. Question 24. Mama yintie. Il segnale raffigurato indica il divieto di svoltare a destra. Wanu yi ene sei. Meda wase se woka se
anu yen eye force a watwa adentina ye force sign ya eda ha kire yen se yens votare eye a destra na mom yehwe question so said o kan no was this yehu sa sign ya eye deviate to this votare a destra we enye deviate ye ka se deviate a chese eye forbidden what you say ai eye forbidden anase eye prohibited say ye be ebu yani akọ eye nifa so da bi deviato ne eye vietato nyina eye ade ba akono asem ba akono na eka so ahu enu nti we no enye deviato anase enye vietato se ye best votare a destra nemu eye consentito okay enu nti anu ye eye falso momi yankoi question number 25 mama yenti. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo. Oyiwa we die fofofofo ye friend say fofole medical catch say ye segnale di obbligo omho questions ne ye no enu nti woni mo hwe kurampo de ye say we ne ye segnale di obbligo a hu say eye vero adintira if it's obbligo signs no dodo no ano omo colors no eye blue ai eye be 2 or 3 pe na omo sign omo color no esesa black class na mi chechire sa ade menu nyina emfa enchire wo yo we no eye vero verissimo pa momi yankoi question number 26. Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di uno spartitraffico. Wanu ye NSA. Meda wase ai me ka kire o se ye wo eye passage ni was votare we eye passage no ya da bia momi yanhwe omano ehwe form omano no ehwe form ida so omo ye ba akope ananso se omo ye mienu omano no hwe form aro na no hwe form hwe ye ehwe form eniti no omo ye passage se fa honeko se eyade a aro ni gina ho se edi a enka ye votare because no o tene so ahu eniti hwe aro no se de esibi egina ho anase eda ho no ene be mo se eye passare anase eye votare eniti we no anu ye no eye vero pa because eye passage. Question 27 mama yintie. Il segnale raffigurato consente il transito solo ai veicoli muniti di catene o pneumatici invernali. Wanu yi NSA. Meda wase se woka se eye vera watwa hwe san ye da hai we eye obligo eye ensha ehye kasa hodo a enam kwan no so nyina se 1 ade baako a anase mienu a o se wuyusu anase wunya eye pneumatici invernali anase wunya catene chese eye chains o se wode fa eye wo tie no ho anase se uyusu eye snow tie ewo ka anase efri se saa bre no eye ade a ebia snow ato a wanhwe yi a wontimi nko enu nti no eye obligatorio se wo fa saa kwan we so ewo snow bre no mu a eye ade a wo se uyusu saa na ma we na to da bi so omutwa mpotimi de panel obi atache omutimi kire eye time and data o se uyusu saa de we enti eye obligatorio enu nti asembi a question ne kan bia no eye obligatorio se o se kasa omutimi transitare eye solo kasa omo minuti eye catene anase pneumatici invernali eye verissimo mama yankoi question number 28. Il segnale raffigurato indica l'obbligo di superare lo spartitraffico dalla parte destra. Wanu yi NSA. Meda wase sa woka se eye vera watwa an spartitraffico no ubetimi superare ananso se ubetimi overcome no brofoka yesi overcome no ubetimi overcome no ewo abra ofa enchen ewo eye adestra eye vero pa. Okay. Question number 29 mama yentie. Il segnale raffigurato segnala una stazione autostradale alla quale è obbligatorio fermarsi. Wanu yi NSA. Meda wase se woka se eye force a watwa eye force resan ye da hayo we eye obligo sign eka signs a omo color nye blue na nso omo ye obligo signs na ho ai omo ye makoma 3 okay na question say yehu sa sign ya ka asem bi kire yen na sign we ne ntia ase ne sa high police checkpoint police checkpoint na question say yehu sa sign ya kire say stazione autostradale we enye stazione autostradale yaka stazione autostradale kire say toll booth eno no ane Casello
autostradare Castello autostradare dabi we enye sa we police checkpoint enu nti no question no wrong to sign no enu nti ema no false. Okay, question number 30 last question. Mama yentie. Il segnale raffigurato è un segnale di corsia. One ye and say. Meda wase se waka say false watcha false. I didn't know false. Sign e da ha ye one directional yen say yen proseguire direito yen ko straight. And I was sign no ihu a yen say segnale di corsia. Che say lane sign. Lane sign no so ente sa bra class na menche o lane sign said ye tie. Meda wase midi no guida con teacher. Aha ene de Italian driving license no ebaga na kasemu ema onya honte ase. Ohun say na wasua na ma bebere wo menchen. Ai sabra na besua bi ka ho. Said ye be ya empo no afi aye besi mu no onso betimi age wo license no. Ai me wo ho se meboa onso bra na memboa wo. Nyame ya adoma ye besan ehia bio. Onyankopon enka ho. Adios.